Lo kacharli angkur ki LP school henlo angkur kache saga dimlo. Jongsi LP school along kacharli eklim somara tuma phan than bang atum chepa duk pen ABC pen danglok 1 2 3 pu than pami me pulo tangte lo kacharli hin ke pa prang dun jia phan pen nangana ki sungdo. Lasi LP school along pen si eklim somara tuma phan than mundun pami nangji. Lason si Singhason constituency arlo ke pa phidun hopnaya dim pulote binhu mahawarta elong adimlo. Bangso binhu mahawaralong ke doan klim somara tuma phan lo thek nangji pura lo kacharli adim lake binhum langchitung LP school hanlo. Bangso binhum LP school ke do lake rongpen kilometer inko isusya ka helo inglong piang bong chiralong sido. Lapuana ka helo ang bong satame pherang kiatum adim aklong along an palidamsi adim aklong langchari damlo. Bangso hudrat pen ke than pona tengke bangso binhum langchitung LP school along kaddo kabe bang inkora hini lo kacharli ao somara tumdo. Bangso school along LKG pen class 5 ando bonta than bang mate ke thana bang ke inut vetsi lo than bom titilo. Nasi bangso school of hansata me than bang ang hoy nang pabat pinangji pusi headmaster Joycing Disopen kachuningri padopon. जो समारे तमे को संसे तो अति में मुनि के कमांड नहीं ना तो निंग डोले थान वेक नंग पोले nang le niwet bang ke un ilo nang li ro ka cherap ri bang do nang po do nang po ko ja le ning ma tha bang ke mane pet pot to ma sonyo se nang toy dun ko sonte nili thoi sun tu ko tame la solar bang ke school bang bon bedet po mate te non bang la son nang toy te jatta ve ma sin nili niwet se ala solar bang bon class nang po Nona pora hot school along lo kacharli somara tuma phan anarloa anmate midday meal ta pacholong. Bonta ladak langchitung LP school along abangke chiklojon truck mate peneng surhini reng kora ke thom aning kan bangke midday meal asang long lipin lang. Bangso puthak phuloni lem salong arjudam lote sangnang lele pusi nang thak don rong titi puta nang pachini don. Phuloni pendir chuna rongpi karbiang long live.